Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholehil Choacue at Quasquitzin, Ninkela Kulbal Salikak Angela in Solok Salisantilhu. La inch Saralux Utyokin Jerech Uninkil Chirulehun Kamokain. Lish Holomili Katzol Balchiruli Shamana in Nashye. Etalil Chirish li Choshail. Liqa versículo Nakatau Salihu Juan 11, 25 ut 26 ut Nashye. Kishcheli Jesús re. La in likwaklik kwichikchiyoyo ut lichuam. Anina pa bank kwe usata kamk. Ta kwang chuam ut chishhunili yoyo ut nikinish pap ma haruch ta kamk. Manakapa bain. Chiruli shamana in yoko chissolbal o ship chikreheb shkomonebli etalil. Likishbanu liqaqwa Jesús reshk utbal chiku lishchoshail. Lisantilhu nashkut sakalish yalalil chiku nakli Jesús relik chikyal haan ralal linimahkwal Dios. Nakhunaheb rurik in liyukwabeh Dios. Nabalik arukishbanu, nabalik ishye, lineke kutbesinkre nakliqaqwa Jesús relik chikyal haan ralal linimahkwal Dios. Lishholomili qatzolbal chiruli kutana in nashye. Shke balep chikuak li o mil chikuinq. Chiruli kutana in yoko chitzolok chirish li capítulo 6, versículo 1 toh 14. Utarana kwaj naktaqa keretal li junjun rakali yoko chiril balarin mokotincho itashye bal chishjunilep shbanak namalep. Hogana junelik nikele bokbal renak toshik chiril bal saliqasan dilhu renak taqatauru chishjunilik aru yochishye bal shbanak liqahona larin sajumpat nanume. Saeb li versículo 4 ut 5 li apóstol Juan nashtial tzaqal shqeshye balqe naklish ke balep tsekem qebli o milchikuinq kikulmank nak akta hayek li Pascua. Ara nakataw sa li versículo 4 ut 5, reli capítulo 6. Li Pascua, nashultikake li shkol balepchak manak li relikepchak lach Israel aran Egipto. Manak li shmayehanki li karner, yo chikan chikulak li shhonalil. Li shkamik li karnera in, hani kikulmank chak sa li relikep lach Israel aran Egipto. Qahultikaq naq chishjunilep lishben alal bejil ke kamk abana ebliralal shkajolaj Israel moko ke kamta sashna ajain ki kamsik jun li karner li kikyule lishkikel chireli okebal shbanak jokaan chaqra bimbilep shban li Dios karuna raj nashtie li kik hain manak lishkamikep li ko karner haan li tsaqal karner li qaqwa Jesús li kie chimbil li kwang sashyanqeb la judi sa li hona la in. Hokambi nak arin yoko chishkebal retal chanru nak li qaqwa Jesús haan li ki kamk sash na ajeb li shben alal bejil. Aban arin moko kahtakwi sash na ajeb li shben alal bejil. Ki kamk sa kana achchi qahunilo. Ki kehe chiruli cruz ut ki reqani sa shben chishjuni li qamak. Qaklub rahla o li shtoqbal rish li qamak. Shbanak li qaqwa Jesús Mahun lishmak. Salihu Juan, capítulo 6, versículo 1 toh 14. Nakataweb etalil linakoisten a chishke bal retal manak chishnawbal nak lishk angeliqaqwa Jesús. Ak yebil chak resilal utkuan lineke shjunta eta kuirikinah kui lishk angel lach Moisés. Sali versículo 4, 5 ut 6 nashchejikamain. Tana chok chak li Pascua lishning lach judi. Nakishtaxil li rilobal. Li Jesús kirileb li kilatenamit yokep chichal krikin. Ut kishyere lach Felipe. Artolok okwar rete kwa akhebain. Li versículo 6 nashye. Kishyea in yal resh yal balrish. Shbanak agnashnaw chius karutishbanu. Adin nakakeretal naksashtakikep li versículo li yogo chiril bala nakwani versículo 14 nashye chihokain. Relik chiyal. Nakana in li propet li tentota kulung sa ruchichoch. Ain li khun li atin di keshye ep li kwanke baran. Adin yoko chishke bal retal chanrunak lishbanu hom li qaqwa Jesús. Makwa yal khun angel jihokaan. Taqil chanrunak nashkhuntak etari ibrikin lish angel ah Moisés. Lishhonalil li Pascua li tana chokchak. Holishkil sa li versículo 4 del capítulo 6. Nakoshkam chish hultikankil chanrunak ke kolek eblach Israel aran Egipto.
Sali versículo 3 nakataw nakliqagwa Jesús kitaqe sa xben li tzul. Jo likixbanuaj kuilah Moisés aran sa xben li tzul Sinaí. Sali versículo 5 ut 6 lixqabichikanan. Liqagwa Jesús kixtial rish laj Felipe. Jo kane kuilah Israel. Que yale kahkui rishem. Sali versículo 11 na atinak chirish nak kixpuktasi. Nabal litzekem chokreheb li poyenam. Chishjuni la ina shultikaqe li choshail sekem li manah li gike kreheb laj Israel. Utchanrunak sali versículo 12 na atinak chirish nak aksheraqe chikan chitzekank ebli o milchikwink kitaklak shokbal chishjuni li tzekem utkeshok kablahu chakach li rela. Chishjuni la ina shultikaqe li tzekem li keshkul eblaj Israel aran sali chakichoch. Karuna raj nashye li kablahu chichakach haan li reta li le li junjung chiste palep laj Israel. Sa shtakik li versículo 14 shkataw chanrunak eb li poyenam keshye relik chikyal nak haana in li propet li tentota kulung sa ruchichoch. Uchiho kain la Juan yochish kutbal nak li qakwa Jesus li yochish banungilep li shningalep ru talil sa shyanqeb li shtenamit haan chalenak chak sa chosha. Salish huli profeta Isaías, sali capítulo 53, versículo 4 toh 7. Nakataw retalil chishjunjun kalep li railal li tishkul li Cristo. Jo li karner li yechimbil. Na atinak chanrunak haan triqa sa shben li qamak. Na atinak chirish chanrunak tolraqeq. Na atinak chanrunak makajunak li atin li tishye li kiel chishzumal re. Kiko banchikamk chimaka kishye. Salish li apóstol Pedro, salish benil hu, capítulo 2, versículo 24, nashye. Haanah li kikamuk re li kamak sashjun kalil chiruli cruz. Renak kamenako chiruli mag ut yoyoko chokre li tikilal. Rikin lishtik ilal, sheshkirtasik la esh. Achikru shninkalep ru etalil nakaj. Rilbal, manakshnaubal, resh kebal, lishnah liqagwa Jesus, resh shaqabankil nak tzaqal haan lirala liqagwa Dios. Kaut nak txaaj choqesh pa bankil nak li Cristo, haan li Mesías, li kikyechiik chaqe shpan liqagwa Dios. Sa lisantilhu nakataw na bal li retalil, nak haan li Cristo, habanan, wanak nakakakubrisili kachol, utika nakashpa mankil. Jo nabasut keshbanu eblah fariseo, eblah judi, eblah kamul be salish tenamit liqaqwa, salish kutangil chak liqaqwa Jesus. At koskwitsin, liqaqwa Jesus, kaahkwi liqaqwa Jesus, haan liqachuon. Pantyo shakwe nakshinagoch beni, nakoy beni naktinagoch beni, sa junchik reheb liqaq angel, tzolok salisantilhu, la insaralux, utli Dios chosop te sinqaqwe.